Lain sahab ni start belajar lah. Start belajar masa PKP sekejap. Bising sikit. Okay. Pandemic. Itu I start baru belajar lah. Dan still daripada situ lah I try to cari orang nak. Sebab masa tu belajar macam I tak fully faham lah. So masa tu cakap ni tak boleh lah. Tapi adalah buat untung sikit masa tu. Tapi macam membuta tuli je lah. I ada join a few classes lah. Lepas tu I think your class yang bagi I a very clear punya path, what need to be done, apa yang kita boleh buat, strategi apa yang available. So I think that part is dengan you is very clear lah, so that semua pelajar boleh try, apa yang boleh buat, and the result you boleh instant tengok dekat situ. Sebab kadang yang when it comes to macam you bagi signal ni, I tak berapa prefer sangat lah. Sebab I tak tahu lah whether benda tu kena game dengan dorang ke. Kadang dorang dah masuk awal, so bila they put in the signal punya class, orang baru nak masuk, so itulah. IPO ada, I memang continuously mana yang sempat I apply lah. Masa dapat net gate tu, masa tu I think dekat 100% jugalah gain for the net gate. Tapi tu sekali je lah I dapat. When it comes, I faham macam mana the tier punya tu works lah. Yeah. Okay. So experience IPO yang 100% tu counter apa tu? I think net kalau tak silap I net gate kot. Oh, net gate. Itu net gate. On listing terus 100% ke dia naik? On listing. On On listing. listing I terus jual lah. Okay.